Omladinske radne akcije to je jedinstven primjer u svijetu. Ja sam imao 16 godina kad sam se prijavio. Kad smo mi došli na taj Novi Beograd, to je bila močvara. Oni koji su bili na omladinskim prugama, kad su došli na Novi Beograd, oni su vidjeli da je to najteža radna akcija. Nema mehanizacije. Mi smo to sve iznosili od temelja do posljednjeg sprata. Poslije ručka nastaju naše aktivnosti. Kulturne, sportske, druženja, uveče logorske vatre. I to je najlepši period na tim radnim akcijama. Ne samo ja, nego i drugi graditelji Novog Beograda. Često izađu na Kalemegdan i odozgo pogledaju Novi Beograd i onda nam naravno puno srce.